Hvala što ste zvali, izvolite. Poštovanje za vas i vaše učesnike programa. Htio sam samo da vam kažem da postavljate takva pitanja na koja praktično ne može jedan gledalac koji nešto zna o istoriji da odoli, a da se ne uključi u program. Dakle, ja bih počeo da je neko drugo pitanje na sceni, ja bih počeo sa pitanjem, i ovako čini mi se da mi je više i logičnije da počnem sa nekom vrstom odgovora na koja će možda vaši učesnici moći oni dati opet neku vrstu odgovora. Dakle, evo čemu se radi. Znači, ne mogu da shvatim da u ovo vreme 2019. godine, kad su tolike informacije već na stolu i kada svaki praktično i laik, a da ne mora biti istoričar o tim činjenicama, može biti upoznat, da mi postavljamo ovakva pitanja, a da što je najgore u svemu tome, na ta pitanja nemamo odgovor. Evo čemu se radi. Dakle, Drugi svjetski rat. Pa nije Drugi svjetski rat počeo tako što je samo Hitler napao Poljsku. Naravno. I Sovjetski savez je učestvovao u toj podeli Poljske i potpuno je jasno zašto nas Poljska ne poziva na takvu vrstu, da kažem, svečanosti. Ali vi mislite da su Poljaci odlučivali? Pa evo, vrlo kratko, samo još par komentara i da ću vam postaviti pitanja. Evo, dakle, znači, Sovjetski savez je agresor kao i Hitler na Poljsku i on je učestvovao u podeli Poljske. A današnja vlast Putina ne odriče se tog Staljina. Pa zar vi mislite da će Poljaci koji su pretrpeli takve žrtve od Crvene armije slati jednog Putina koji se ne odriče crvene vlasti na svečanost proslave u Poljskoj? Pa naravno da ne. Tako isto i nas koji smo se pridružili svemu tome. I evo u vašem studiju sedi čovek koji je predstavnik jednog zločinačkog pokreta, jedne ilegalne terorističke organizacije koja je zavila u crno Srbiju. Nanela je stotine hiljada žrtava ovom našem napaćenom narodu i mi sad treba da slušamo njega i njegove pripadnike o tome kako smo mi oslobođeni. Molim vas, šta to znači oslobođenje, šta je okupacija? Pa jedna vojska koja je ušla u Srbiju, a koja se zove Crvena armija, je nanela takve zločine srpskom narodu da to ne može biti sakriveno. Samo da vas pitam, a zašto su Poljaci onda pozvali Nemce, a kad nisu pozvali Rusi? Ako kaže da su odrekli Hitlera. Mislite da je to razlog? Mislite da su Poljaci sami odlučivali o tome koga će pozvati, koga ne? Naravno, znate vi, kad se pokajete, vi onda imate pravo da učestvujete u pokajanju i u tuzi drugoga naroda. Mi se nismo odrekli Josipa Broza, a Rusi se nisu odrekli Staljina. Molim vas, partizanski pokret je teroristička ilegalna organizacija koja je nanela velike zločine srpskom narodu. I mi 2019. godine ovde promovišemo takve zločine. Kukasti krst i petokraka zvezda i ustaški znak U je jedno te isto. Ovaj gospodin ovde koji priča o tome kako je Srbija oslobođena od partizana, to je jedna sramotna izjava. Naši rođaci leže u grobovima i ne dozvoljavamo, s obzirom na to da još nisu otvoreni ti grobovi i te masovne grobnice, da slušamo takve stvari. To je uvreda za sve nas koji smo preživjeli na indirektan način takav pogrom. Molim vas, ovo je Srbija, a ako mislite da je Brozija, onda dajte to otvoreno da kažemo. Postavljam pitanje za vaše goste. Šta je to okupacija, a šta je to oslobođenje? Da li je okupacija kada uđe jedna vojska u jednu zemlju i pobije narod, nasilno promijeni društveni poredak i izvrši masovne zločine prema tom narodu? Pa okupacija Josipa Broza je bila mnogo gora nego okupacija nacističke Nemačke. Koliko je ubijeno ljudi od aprila do avgusta 1941. godine? A koliko je ubijeno ljudi između oktobra i januara 1945. godine? Koliko ljudi? Samo da vam kažem, ja vam se stvarno zahvaljujem i pustio se zaista da kažete. Bojim se smo malo otišli od teme, ali je vrlo značajno da čujemo i hvala veliko što ste zvali. Evo, zaista i nemojte se ljutiti, bojim se da smo malo otišli da ćemo skrenuti, pobeći malo od teme, a zaista hvala vam što ste zvali i zaista ste da spustim da čujemo i vaše mišljenje.